komiti yang di sana, kung kecing penskam, ya kecing long sim berpura, jom tiba ainam manik si. Subhanallah. Upaim aina manix im naitrik naid ber anga apulai la simki mus im papura jok hima mlem aga jingelang ga balalong hayeng dor bar jok hima mlem mokhar ya sanat shows im aina manix im la IT do chief executive member jok Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan aga jingedan lang uba Jambor War executive member pada khmi ya ke elaka KHADC lor ki wei ki bakra hima mlem Kumba ke District Council kalau menjut berkembang skim jom ke Hima Milim kumta ke Executive Committee Khasi Autonomous District Council katpun ke Section 4 jom ke Khasi Autonomous District Appointment and Succession of SIM Deputy SIM Electors and Rambachnom of Milim Steamship Act 2007 kumpa 8 bahan hadu mentah kalau sobha batung yapi kumusi berpura jom ke Hima Milim kat kum ikan don rum beliko hin sedang no ya kejing trikam bak kejing long sim jom hi kanne serta lem da lawen no yapi na kakam na kabenta kanu kejing lek palat jom hi ni na kinunu kidau kibabiak hinhap ako kejing penyat ke Khasi Autonomous District Council nadong syadong bat pidei ban komu yaki hukum baru kibami na ke Executive Committee ni naununu officer jongka yau bala aibor na kabenta kata babhinwan jingmut ni jingbit na ki han kinu kikam hisyam jinghe de kani sngi kanong ru sngi sa jikan ma pateng la pateng ngin yatre rengkat bapi habadan kanu kakia kasan ngimdei banyak thau ngimdei banyak wa ngimdei banyak peni lenti ya kai lenti ke bahatam baru pengin yatre rengkat ke District Council menem ya ilai men habadan kanu jingge ngin hape dan lang tentang iwe di nakaliang jongan nganom sim ya kapua ngai kublei kapang ya piparo setelah ya dan lang ni ka no phai sni ai kublei try kanrat nong bu nong thao nai pi kamet kapat kapasai paklai kublei nong takui piparo kublei sibur kublei sijabu kakam apo ke Hima Milim daki bun senam tolong kebayaan dekat kenrum ngimla pandan ini bila donru kijingja iba snosi idonru kijingja iba penjak burung iba penihar kerdan ya ke burung jom kani ke Hima tenang kadau nak kalian cumi ke Executive Committee nadu kasni ke bangi syimti ya kau banyalam po District Council katong ke cumi kalong ba kumno bangi penyat LP ya Hima ibadon apo pun usang jom ke District Council ke cumi namar ba kipai tak teng bila du ya ke jinsyania hangi ke District Council namar pa teng namla kanda kentho ini bangila pelong kun siakai bangila pelong kamkai ila pelong ila penyiar kerdan ya kenika ikhtiar ya kenika bol kebangi yo lembah dari kisah jom kali ini ya kebahadu mentah lembah kecing yo kecuni ya kesik studio bahadu mentah nidang itu ya kabor jom ki Hima ki klenong sensya ki rambak snong ki sorda hagani kali kecuni baladam de lembah kani kali sensya kebangi yo terpa ngatarai kata dari ke ikhtiar dari ke riti ke dustul kebangilah yo kelara pandu pandam tiga jindon jo ke District Council Barabua kalau pan penne pensah padang penklaim yang ini kesensyat kadar kebangi ukun kasih karangi do
Kata ni kajing tu. Henry teng-teng kita kipor. Haga bangi penban kipen telon penban. Kipen du ya kajing syariah. Tenata kadau nak liang tani ke SQ committee. Nado bangi simti ke kau. Hamtam hapo kajing alam jong IM jumi Pak Jambor Pak ilaka administration ilala yang kawan pendek di babun ki hima babun ki leadership lani ki ilaka pakilian hadar hukum kepada